کہ صحابی ہجرت کرے آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن ہکڑے مدینے وارے کے سڑیو ہکڑے مکے وارے کے مارے تک جو فلانا یہ تجھو بھاوا تو ان کی خدمت کر ان کی عزت کر ان جو احترام کر فلانا یہ تجھے حوالے فلانا یہ تو سا رہندو فلانا یہ تو سا رہندو مجھے سائیں تقسیم کئی مدینے وارن بے وفا جی حد کرے چھڑی چونا سبحان اللہ مدینو 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 اللہ تو کہ مدینو نصیب کرے ڈاڑھا آمین چو پر مدینے ونجے تو نماز جماعت سان پڑھ جائیں ابا اے اساں وارا جے کے وجن دا نا مریدن سودھا بانگ اچے تو کل کا کوسن میں لکھیا بیٹھا ہے چھو جی امام وہابی امام وہابی نائن یا مکے مدینے واری جماعت جی نماز تجھے مقدر میں کون ہے چنڈرو آن تو اس تائیں تھا وجن خالی موٹیا تھا اچن چھو تو جو کو کعبے میں ہکڑی نماز جماعت سا پڑھے ہک جو ثواب لکھ جے برابر چونا سبحان اللہ ऐं जेको मदीने जी मुंहिंजे साईं जी मस्जिद में हिकड़ी निमाज़ जमात सां पढ़े हिक जे बदिरां 50,000 निमाज़ुनि जो सवाब थो मिले अल्लाह तुझे तोखे मुशरिक काथों नसीब कंदुसि ओ बिदती तोखे काथों नसीब कंदुमि इहा निमाज़ मां मुवहिदन खे नसीब कंदुमि सब चओ सुभान अल्लाह वो छा था चवनि चीसी इमाम वहाबी छा था चवनि मां चवंदो इमाम वहाबी नाहिन इहा निमाज़ तुंहिंजे मुक़द्दर में कोन्हे दायूं खोड़ायूं न हुज़ूर साईं वटि हुज़ूर साईं जन जॾहिं हिन दुनिया में तशरीफ़ फरमा थिया मुंहिंजे साईं जी विलादत बासआदत थी दायूं खोड़ायूं अचनि पियूं दर ते पुछनि पियूं दर खड़काइनि पियूं अमा ॿारड़ो आहे ची आहे ची ॾींदव ची ॾींदासीं अबो छा कंदो अथसि ची फोत थी वियो आहे उतो ई मोटनि पियूं छा पुगर ई कोन मिलंदो ॻाल्हि सम्झो था न हा पोइ मां तव्हां जहिड़ा मुरीद छो कयां हिकिड़ो ई कमिश्नर खोड़ा पुगर त चङो मिलंदो ॻाल्हि न सम्झी आहे तव्हां होरिया होरिया सम्झी वेंदो इंशाअल्लाह हा खोड़ंदा आहियूं ख़ाली मोटी वयूं पछाड़ी हलीमा आई ओ हलीमा मां तुंहिंजे इज़त तां सदके वञा चओ सुभान अल्लाह हलीमा मुंहिंजे साईं जी दाई न थे हां तोखे केरु सुञाणे हां अहे वेठा आहिनि इन्हनि खे पंहिंजे दाइन जा नाला कोन था अचनि खबर ही कान था ना कहिड़ी फ़क़ीराणी ॻाल्हि सम्झो था न ओ हलीमा मां तुंहिंजे इज़त तां सदके वञा पर ॿुध न ओ मुंहिंजा ख़ुदा हे मुंहिंजो आवाज़ पहुचाएसि उते हा हलीमा तूं मुंहिंजे साईं जी दाई न थे हां तोखे केरु सुञाणे हां ए साईं जी दाई थी हां ए साईं जी बरकत थी जो अॼु हिननि खे पंहिंजे दाईअ जो नालो कोन्हे पर तुंहिंजो नालो सभिनी खे यादि आहे सभु चओ सुभान अल्लाह पछाड़ी हलीमा आई न रब ज़ोरीअ गिहले आयुसि चओ सुभान अल्लाह दरवाज़ो खड़काई अम्मा ॿारड़ो आहे ची ॾींदव ची ॾींदासीं अबो छा कंदो अथसि फौत थी वियो बस ची भला ॾिसण छॾींदव अम्मा भली आहे अंदर आई अबो फौत थी वियो अथसि हज़रत अम्मा आमिना साइण फरमायो हा हज़रत आमिना जे अखियुनि में पाणी अची वियो अमर जी मामता जागी पई बेवाही न ख्वाजा अब्दुल्ला आगे फोत थी वियो हो हज़रत आमिना जे अखियुनि में पाणी अची वियो काश अॼु अब्दुल्ला जहिड़ो हुजे हा हिन मासूम मुहम्मद जो दीदार त करे हा मुंहिंजे मासूम मदनी खे बाज़ार जा सेर केर कराईंदो मुंहिंजे मासूम मुहम्मद खे रांदी का केर वठी ॾींदो मुंहिंजे मासूम मुहम्मद खे चओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलि सां चओ न ॾाढिया चओ न सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंहिंजे मासूम मुहम्मद करीम जे कपड़नि ते खुशबू केर मलींदो हज़रत आमिना साइण खे ख्वाजा अब्दुल्ला यादि अची वियो मां ॾिसां थो हाणे ओबासियूं शुरू थी वयूं मां बस थो कयां जल्दी बस तंग न थियो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तसल्ली लाथी कुरान नाज़िल थियो चओ सुभान अल्लाह वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअक रब्बुक वमा क़ला वलल
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. سب چاہو سبحان اللہ. دل جے محبت سان ڳالھايو. قدرت وارے تسلی ڏني او منهنجي بندي آمنا گنتی نہ کر. او مجھے بانی آمنا پریشان نہ تھی. اج جے کنے عبداللہ جیرو نائے وڈی گال نائے ماں محمد جو اللہ تجیرو ہاں. سب چاہو سبحان اللہ. اج جے کنے مجھے معصوم محمد جو بابو جیرو نائے گھرتی نہ کر ماں محبوب محمد جو رب تا زندہ. سب چاہو سبحان اللہ. ڈاڑیاں گالایو نا. او آمنا تو سوچیں تھی تجھے بچڑے کے بازار جا سیر کھیر کرائیں دو. تجھے بچڑے جے کپڑن تے خوشبو کھیر ملیں دو. تجھے بچڑے کے راندی کا کیر وٹھی دیں دو. او مجھے بانی گنتی نہ کر پرواہ نہ کر. جے کدے ہن بار جے ہتھن میں مکے جے بازار جا راندی کا. ہن بار جے ہتھن میں مدینے جے بازار جا راندی کا. ہن بار جے ہتھن میں مصر شام جے بازار جا راندی کا. او مجھے بندی آمنا گنتی نہ کرنا. جے کدے مجھے محبوب محمد کے راندی کن جی ضرورت پئی تما چمکندڑ چنڈ محمد جے ہتھن جو راندی کو بنائے چھڑی دم. سب چو سبحان اللہ. او مجھے بانی گنتی نہ کر. تو سوچیں تھی تجھے ننڑے محبوب محمد کریم کے بازار جا سیر کھیر کرائیں دو. او مجھے بانی فلانو پنجے بار کے مدینے جی بازار تو گھمائے. فلانو مکے جی بازار تو گھمائے. فلانو مصر جی بازار تو گھمائے. فلانو شام جی بازار تو گھمائے. مجھو وعدو آتو سا جے کڑے مجھے محبوب محمد کے گھمن جی ضرورت پوندی بیا عرشن جو سیر تھا کن ماں پنجے محمد کے عرشن جا سیر کرائیں دم. بیا فرشن تے گھمن تھا ماں محبوب محمد کے عرشن تے گھمائیں دم. سب چو سبحان اللہ. تو سوچیں تھی تجھے ننڑے جے کپڑن تے جسم تے خوشبو کیر ملیں دو. او آمنا گنتی نہ کرنا. فلانا بازار جی خوشبو تا وٹھی اچن ماں پاجے محبوب محمد جے پگھر کے خوشبو میں تبدیل کرے چھڑیں دم. سب چو سبحان اللہ. حضرت حلیمہ سائن آئی چہرو ڈٹھیں داہ نکریس. چو سبحان اللہ. ڈاڑیاں ڳالھايو. حلیمہ کو داہ کیے نہ نکرندی جبریل جوں داہوں نکری ویوں. حدیث میں اچے تو جناب جبریل فرماؤ قلبت مشارق الارض ومغاربها. چو سبحان اللہ. ڈاڑیاں ڳالھايو نا. جناب جبریل فرماؤ قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى احدا احسن اشرف اكمل افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چو سبحان اللہ. جبریل تو چیا فاکہا گردید یم. حضرت جبریل جی زبانی اللہ جے بندے پانجے بولیے میں ہی ترجموں کے مارے تک جائیں. چے تو آفا کہا گردی دیم مہرے بتاں ورزی دیم بسیار خوبا دی دیم اما تو چیزیں دیگری تو اکبری چابکتری از ہر چکویم بہتری حقا عجائب دل بری. چو سبحان اللہ. جناب جبریل تو فرمائے قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى احدا احسن اجمل اشرف اکمل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب جبریل تو فرمائے ماں سوا لکھ نبیین جی بھی زیارت کیا پر آمنہ جلال کا ودی کا سنو ماں جبریل بھی ناہیں ڈٹھو. مصطفیٰ کو متھے کوئی بھی کونے. چوڑا ڈھانا کاڈوں تھیندو اللہ اڑو ٹھاہو ہی کونے. سب چو سبحان اللہ. جناب جبریل تو فرمائے آمنہ جے لال کا ودی کا سنو چو کوئی کونے. ڈاڑیاں ڳالھايو. ڈاڑیاں ڳالھايو. آمنہ جے لال کا ودی کا سنو مجھے سائیں کا ودی کا خوبصورت مجھے سائیں کا ودی کا حسین و جمیل مجھے سائیں کا ودی کا درجے مقام عزت فضیلت وارو. اللہ اکبر کبیرہ. ان جے کرے ماں جمعے تے بھی چیو ہو لفظ اج جمعے وارا ور جایا تھو چون وارے چو محمد
محبت کے یوں جس نے دریا بہائے. سب چو سبحان اللہ. تو چمدو حل تمام بھی چمدو حلا داڑیاں چمدو حل نا تو محمد محبت کے یوں جس نے دریا بہائے اور بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے خود ہی اپنی غیروں کے غم میں مٹا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی کہ تو محمد شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل. او چھوکرا دیکھو کہ تو شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ اس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل. نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنائے وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنائے وہ رہبر جو بھولوں کو رستہ دکھائے. سب چاہو سبحان اللہ. کہ تو محمد تنویر ہی تنویر ہے. موجے سائیں جے چہرے ماں نور جو لاتوں تھو نکرن. سب چاہو سبحان اللہ. ماں ہر اجتماع میں چاہوا اج ورجائن تو چاہیا قیامت جے دہاڑے تمہاں روشنی جے کڈھے ہوندو روشنی جے تلاش میں ہوندو پر خدا جے ذات جو قسم میدان قیامت میں روشنی مجھے محمد جے کڈھے ہلندی. انجے کرے چمن والے جو محمد تنویر ہی تنویر ہے. چاہو سبحان اللہ. تو محمد تنویر ہی تنویر ہے. منہ سے نکلے جو بھی جملہ حق کی وہ تقریر ہے. منہ سے نکلے جو بھی جملہ حق کی وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر توجہ کھپے کہ تو سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. اے اللہ جے قرآن آواز ہو رنو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. موجو سائیں مدینے پاک میں ایک مدینے وارے کے ایک مکے وارے جو بھاتو بنائے. چو سبحان اللہ. ماچم مدینے وارن وفا جو حق ادا کیو. مجھے سائیں جے کے ساتھی کرے دینا نا وہ چھا چیو بجرے بہن تے کو پانا وٹ رکھیوں ہکو نہ کھدنا. چو سبحان اللہ. گھر جا ب کمرہ ہن ہکو پانا وٹ رکھیوں ہکو نہ کھدنا. اللہ بریلیو ہن گھر میں ایک پانا وٹ رکھیوں ایک نہ کھدنو. ب جوڑا ہن کپڑن جا ایک پانا وٹ رکھیوں ایک نہ کھدنو. چو سبحان اللہ. پر اللہ جو قسم اگر کنکھے بزالوں ہوں نا تو جو کو مکے کا ہجرت کرے آئے صحابی انہیں کہ چاہیں ڈسی وٹ پسند کر طلاق ڈیندو ماس عدت پوری کرے تو شادی کرے. آہے کو جو کو مدینے وارن وانگرو وفاداری جو حق نبھائے سکے. چو سبحان اللہ. ڈاڑیاں گال آئے ہو. موجو حضرت علی سائیں پٹھتے گالے تھا نکتیا نا. موجو حضرت علی مجھے سائیں جے بستر تے ستل ہو. حضرت علی سائیں کے مجھے سائیں فرمایو علی ماں ہجرت کرے تھو ونیا اے خلقت جو امان تو ہن متا مانو یہ چون ویندے ویندے محمد کریم اساں جو امانتوں کھائی رہو ماں یو مہرو سال جے لا تیار نہ علی. چو سبحان اللہ. تو تے جیرن جو زمینوں گڑکائیں تھو ونیا. اللہ مارے سن جو سرکھن واہ جی زمین تس
वाह जो कब्ज़ो थींदो इहे न वाह अल्लाह अकबर मुंहिंजो साईं तो फरमाए मां काफ़िरनि जूं अमानतूं बि पाण सां गॾु खणण जे लाइ तयार न हाली मतां को काफ़िर मूंखे महणो ॾे रही पियो हिते मां वञा थो ख़ुदा जो हुकुम आहे इहे अमानतूं माण्हुनि ताईं पहुचाए तूं पोइ अचिजांइ चओ सुभान अल्लाह माण्हुनि जूं अमानतूं हे बारे तक न माण्हुनि जूं अमानतूं मुंहिंजे साईं अली जे हवाले कयूं माण्हुनि जूं अमानतूं असांजे साईं सोणे अली जे हवाले कयूं पर सोणो अरबी अल्लाह जी अमानत आहे सोणो अरबी कंहिंजी अमानत आहे ॾाढिया था ॻाल्हायो बुलंद आवाज़ सां माण्हुनि जूं अमानतूं सुहिणे अरबी हज़रत अली जे हवाले कयूं पर मुंहिंजो सुहिणो अरबी पाण ख़ुदा जी अमानत आहे दुनिया जूं अमानतूं अलीअ जे हवाले अल्लाह जी अमानत अबू बकर जे हवाले यो सुभान अल्लाह जे ख़ल्क़त जूं अमानतूं पहुचायूं उहो अली बि इज़त वारो जेको ख़ालिक जे अमानत जो पहरेदार बणियो उहो अबू बकर बि इज़त वारो हज़रत अली माण्हुनि जूं अमानतूं पहुचायूं पोइ मदीने पहुतो माण्हुनि ॿुधायो त हिते हुज़ूर साईं हिकिड़े मके वारे खे हिकिड़े मदीने वारे जो भाउ बणायो आहे त जीअं हिननि खे सहूलत थिए सभु कुझु छॾे आया घर घाट छॾे आया हिते अकेला आहिनि हज़रत अली साईं पुछो त भला मुंहिंजे हिसे में बि को बचो आहे ख़बर पई कोई कोन हज़रत अली साईं खे ॾुख थियो त हुज़ूर साईं मूंखे छॾे बि पाण आयो वरी मूंखे विसारे बि छॾियईं हज़रत अली जे अखियुनि में पाणी अची वियो मुंहिंजो साईं अचे पियो अली ते नज़र पई अली तूं रोए छो थो जी साईं तव्हां पाण छॾे आयो हिते तव्हां हिकिड़े खे ॿिए जो भाउ बणायो साईं मां बि त सभु कुझु छॾियो आयो आहियां मुंहिंजे हिसे में त तव्हां कंहिंखे कोन बचायो आहे आख़िर मूंखे बि को अझो खपंदो साईं तव्हां मूंखे विसारे छॾियो छॾे बि त पाण आयो अल्लाह अकबर मुंहिंजे साईं फरमायो अली गणती न कर रोना परेशान न थी ओ अली मारे तक न मां हिन खे हिन जो भाउ बणायो अथमि मां हिन खे हुन जो भाउ बणायो अथमि मां हुन खे हुन जो भाउ बणायो अथमि अली गणती न कर अंत आखिरी फि दुनिया वल आखिरा ओ अली तूं दुनिया में भी मां मोहम्मद जो भाउ तूं आखिरत में भी मां मोहम्मद जो भाउ हूंदे अली असांजो साईं आहे ॾाढिया ॻाल्हायो दुआ करता अल्लाह अली जी गुलामी नसीब करे चवनि था त बाबा हे वहाबीन छो चई त हे था चवनि अस्सलाम वालेकुम चवनि त चवनि या अली मदद कोन था चवनि ॻाल्हायो छो नथा जेको या अली मदद चवे उहो मोमिन आहे हा ईअं चवनि था ऐं जेको अस्सलाम वालेकुम चवे इहो कटड़ू आहे अल्लाह अकबर मूंखे ॾेखार हे अल्लाह जो क़ुरान खणी करे चवां थो मूंखे ॾेखार त अस्सलाम वालेकुम नाहे चवणो या अली मदद चवणी आहे मूंखे ॾेखार ख़ुदा जो कसम तूं ईअं थो चए न मां लाउड साउंड घुमाईंदो वधुसि दीन खे मज़ाक छो था बणायो मां हदीस पढ़ी आहे पंहिंजे साईं जी हेॾे मारे तक जाई मुंहिंजे साईं फरमायो अफ़शु सलाम व अतइमु ताम वसिलुल अरहाम वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम चओ सुभान अल्लाह मुंहिंजे साईं फरमायो अल्लाह अकबर मुंहिंजे साईं फरमायो चार कम तव्हां कयो त पंजो कम अल्लाह पाण ई करे छॾींदो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो चार कम तव्हां कयो त पंजो कम ख़ुदा पाण ई कंदो साईं कहिड़ा चार कम मुंहिंजे साईं फरमायो अफ़शु सलाम व अतइमु ताम वसिलुल अरहाम वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम हेॾे मारे तक जाए मुंहिंजे साईं फरमायो अस्सलाम अलैकुम खे आम कयो छा खे आम कयो अल्लाह अकबर अल्लाह ताला कलाम मुकद्दस में फरमायो यदखुलून अलैहिम बिलकुल बाबिल सलामुल अलैकुम बिमा सबरतुम दुनिया में सब्र करने वाला दुखन के बर्दाश्त करने वाला अस्सलाम अलैकुम के आम करने वाला जरे क़यामत में पहुंचदा त जन्नत जे अठनी दरवाजन मां इन्हनि ते अस्सलाम अलैकुम जो आवाज ईंदो ॾाढिया चओ अल्लाह अकबर गरजी चो अल्लाह अकबर
اللہ اکبر کبیرہ. مجھے سائیں فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بالسلام. مجھے سائیں فرمایا السلام علیکم کھے عام کہو چو سبحان اللہ. مجھے سائیں فرمایا بکھائلن کھے مانی کھڑایو چو سبحان اللہ. مجھے سائیں فرمایا مٹن سا مائٹری گنڈیو چو سبحان اللہ. مجھے سائیں فرمایا رات جو جرے مانو سمی پون تما اللہ کے یاد کہو. تہجد پڑھو. تہجد واری نماز میں وڈیوں برکتوں ہیں. ڈیہہ جو نمازوں کون تا پڑھو رات جو کرو پڑھندا سی چل اللہ نصیب کرے. آمین چاہو. مجھے سائیں فرمایا السلام علیکم کے عام کہو. ایک بے کے مانی کھا رہا ہو محبت ودی نا. ایک بے کے مانی کھا رہا ہو مٹن سا مائٹری گنڈیو. مجھے سائیں فرمایا رات جو نمازوں پڑھو جنے ماہوں سمی پون. مجھے سائیں فرمایا یہ 4 کم تہاں کہو 5 کم مجھو اللہ پانی کندو تدخل الجنت بالسلام. جے کے مانو یہ 4 کم کندا خدا انن کے سلامتی سا جنت میں داخل کندو. ماکھے بدھائے تو یا علی مدد کہیں تو کھچوا تو یا علی مدد چو. اللہ چوا اللہ جے رسول چوا تو یا علی مدد چو. انہن کے چو یارن کے بالکل جھڑو نہ ہے قرآن تے جھڑو کونے. حضرت علی تہاں کے چوا تو یا علی مدد چو. حضرت حسن چوا حضرت حسین چوا علی تقی چوا علی نقی چوا جعفر صادق چوا زین العابدین چوا کہیں چوا تو کہ خدا جا بندہ کاڑے تھوانے. علی کے نہ ہے سڑنو علی جی اللہ کے سڑنو. کہیں کے سڑنو ڈاڑیاں گالاؤ کہیں کے سڑنو. ہاں سیدھی گالا جی وہابین چھو وہابین یہ کلندر جی میلے تے وینا ہے وہابین جو وہابین کے سنگ دینا ہے چاوا وینا ہے بھٹ شاہ جے میلے تے سائیں ابھن شاہ دے ویندا ہے اے سائیں سر کٹیو سائیں پچھ کٹیو سائیں نک کٹیو سر کٹیو تے کونے لاڑکانے میں کھڑو قرآن او وچارو بھیسا بھنگ میں آؤٹ اچے تتو زندگی کھو نہیں سر ٹرین میں ہانے پیرا او لاڑکانے وارو قرآن پوجے تہاں سا نہب کرے چھڑیو. وہ مچھی مارکیٹ جے برساں گھوڑو پورو تھو خدا جو قسم اے قرآن ہتھ میں کھنی کرے تو چواں ہانے اتے سکھوں تھیوں تھن ہانے وہ گھوڑو بھی مانوں کے پٹر تو دے. اساں گھوڑن جا پٹر نہیں اساں مانوں جا پٹر ہوں. چو سبحان اللہ. گال تو بدھو کلندر جی 3 ڈینہں دھمال لگندی آ تے ذکر کندا ہن اللہ جو کچھ چھو نہ دا گال والا دل سا لگے ودی جا کن کل وہاں بھی دیا ہو ادا تے رنڈیوں نہ ہن نہ چندوں جرا قرآن سامو تو کوڑ نہ ڳالهاجو. کھدڑا نہ ہن نہ چندا بدماشی نہ ہے تھیندی ہیروئن نہ ہے ہلندی جوا نہ ہے ہلندی بھنگ نہ ہے ہلندی یہ کنڈا ڈنڈا نہ ہن ہوندا ڳالهايو چھون تھا. کلندر تا کی چوا تے پنجو کارو موکيو ڏيکاريو کاٿي جو تئیں میلن تے ککڑن جي ويڙ نٿي ٿي کچھ چھو نہ دا ڳالهايا ما ٿو نڙي تان جي ڇو ويجي ويا اب میلن تے رچھ کتے جی بچ نہ تھی تھے. یہ قرآن یہ حدیث یہ دین یہ اسلام. شرم کیوں چھو چھتا دھیاو ناحق کھنی کیوں تھو. اللہ پانجن نیک بانن کے جے جیرو کرے نا بیہر اب انہن جو کوئی ڈوہ کونے مجاورن جو موکارو دیوا انہن یہ کون چو قرآن تے کون چو تھا اللہ سے انہن کے بیہر جیرو کرے تا میں مجاورن جو گاٹو بھنجنا اندھی جا پٹرے تہاں سلسلو شروع کروں کیوں کہیں جو تہاں کہیں ہیں ظلم تھیو کہیں تو کھیچو تو میرو کر جے کہے اللہ وارن جو میلو ضروری ہو جے ہاں تو سبق آگ میں حضرت ابو بکر محمد کریم جو میلو کرے ہاں عمر میلو کرے ہاں عثمان میلو کرے ہاں پر جے کہے ابو بکر عمر عثمان اسا تو نہ تھو ٹھہے تو علی تو میلو کرے ہاں
کو حسن میلو کرے ہاں، حسین میلو کرے ہاں، زین العابدین میلو کرے ہاں، 1.25 لاکھ صحابہ علما ایکڑے صحابی مصطفیٰ جو میلو نہ ہے کیوں، نہ آل رسول کیوں، نہ اہل بیت رسول کیوں، نہ اصحاب رسول کیوں؟ جے کرے آمینہ جے لال جے قبر تے میلو کون ہے تو قرآن تے کلندر جو میلو بھی کون ہے؟ دماغ خراب تھوا تو جو گاڑیوں اسا کے تو نے دین جو بیڑو تو مار فتوا اسا دے دعا کرتا اللہ اسا کے قرآن سنت جے سمجھن جی توفیق عطا فرمائے. ڈاڑھیا گال آیو ہے چاچا وری بستا کندن جا بھاٹیا اٹھی دا بھی ہیں یہ وہابی نا وہابی نا شیعہ سنی بھائی بھائی تیسری قوم کہاں سے آئی؟ چاچے والا بستا تھا بھاٹیا اٹھی دا بھی ہیں جی ہے نبی کے نور منجنی کو نہ ٹھکر وہابی اب کون تھا چون گل آئے جو نہ سیدھیوں گالیوں بدھایا تھا کہ بے چھا کیا ملا گل سمجھ میں تو اچے گھنوں لکھایوں جی ہے تھا چون تو حضور بشرا اللہ جو قسم ماں نہ تھو چواں قرآن تھو چے تو حضور بشرا اللہ تھو چے تو حضور بشرا بشر مانا انسان بشر مانا چون تا حضور بشر نہ ہے ادا کون تھا چون تھا نا چون تھا سا حضور کے نور تھا منجوں ہے حضور کے بشر تھا منجن ماں ایک جاتے تقریر کے ماں کی چٹھی لکھو کہ ڈاکٹر صاحب حضور نورا کنا بشرا سیاسی جلسو ہو مختلف عنوانن تے گال پی تھے ایکڑے ٹھوکے ڈنی چٹھی یہ ہاں ایکڑے ٹھوکیا چٹھی آلا ہے چھا لکھو تے ماں سمجھا کہ 3 کلاک تو پڑھنے میں لگدا جی تو حضور نورا کن بشرا چٹھی لکھیں ماں چو ماں تقریر جگہ کیاں تھو یا پوری کیاں پچھاڑی میں جواب ڈیندس اتھی بیٹھو چنہانے جواب دے ماں چو ادا ماں کی گال ہے نا چھڈ ماں کے ٹاپک تے گال ہے تو پورو کیا چنہانے جواب دے ماں چو مدا حضور نور بیا حضور بشر بیا جی ماں کی خبر ہے تو سیاسی مانو چالاکی تو کرے سیدھی گال کر ارے سدھی نہ تو کہنا بڑا ابتی تو گیا جا ماں چاہوں تو حضور نور بیا حضور بشر بیا جی ماں خبر آ انہیں لائے بکاؤں سیاست میں کم کیوں آسان کی چوتیوں تو بنائے نورا تو بشر کیا بشرا تو نور کیا ہکڑی گال کرنا یا چو نورا یا چو بشرا ماں چو نا نور بیا بشر بیا یہ کیوں تھی دو ماں چو مولوی بھی ہاں ڈاکٹر بھی ہاں سمرو بھی ہاں سندھی بھی ہاں خالد محمود بھی ہاں تو چو یہ کیوں تھی دو سندھیاں تو سمرو کا رہتے ہیں سمرو تو سندھی کا رہتے ہیں ڈاکٹر تو ملا کا رہتے ہیں اساں سام کرے کرے حق تھیندو ماں میں دوست سا ملن کو آفیسر ہو کم ہو کنجو پٹے والو بیٹھو در تیرڑو ماس پانجو کارڈ کھڑی ویو اندر ہن ہن چوس ڈاکٹر صاحب کے صد کر ہو مکے ڈاکٹر سمجھے کو نہ پیو چیزے مولو آ کے مسجد جو جنگ ہائی سکی پیو ما چماس چاچا بلا مارو کارڈ صاحب کے دنوئی کنن نہ جی ہاں صاحب جو ڈاکٹر صاحب اچے تو وٹھی ڈاکٹر صاحب موکلیا نا